You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Welcome sa usa na naman ka episode sa Sugilanon ng Dili Ni Advice. Kabalo mo na tingala mo, ang ato ang podcast, Dili Ni Advice. Pero naami subtitle ba ang tawag na? I don't know. Unsa? Subtitle na to kay, ang isa ka episode na to nagdilab, ang isa ka episode na mo, Sugilanon. Mura na siyang murag subtitle. Dili ko sure kung tama ba ng subtitle. Murag dili na siya tama. There are two types of episodes. Mura siya segment, kumbaga, segment title. Segment titles. So natingala mo. So okay na ang Sugilanon, episode 106 sa Dili Ni Advice. And today, in this episode, we will talk about manifestation like we promised in the last episode. Nag-ingon ko, magstoryahan na ita about ana. It's not exactly a story like you always expect sa amuang Sugilanon episodes where we always read stories from random people. But I really have a passion for talking about this right now. So let's talk about manifestation. Kringkay once asked me, what is the difference between manifestation and expectation? Naglibog manggod ko, ana. Explain nga no naglibog ka. Magsige manggod ingon na, i-manifest nga mo niya imong gusto mo, kana ang imuhang gusto, no. Pero, do not expect because expectation is the root of all heartache. Kato man kung nagapangita pa ko og trabaho, guys. Oy, naana di ay ko trabaho karon, guys. 1 week na siya siyang trabaho, guys. Lipay kayo siya. And then she will now grocery without looking at prices. Oy, mo ginang pangarap na ko ay mag-grocery na walay tanata. Pero dili po. Ang iya pagkaingon jud sa ko, paraphrasing, but this is how she told me. I really miss na mag-grocery ting, walay tanaw-tanaw sa presyo. Kay anak manggod ko sa una. Anak mo na gingon kay ngano katong napa siya work. Dako man siya sweldo dito, guys, and dako po siya position dito. Mo to nga patong pagkawala ni ato nga work. Nag-back to housewife siya. Nag-housewife dito ko. po mi kay take na kong opportunity, guys. Pagkawala siyang trabaho ko, magsugod na tag podcast. Kay dugay na ko gusto mag-podcast, guys. Gusto lang na ako og kabanter. Kailan kayo ako lang isa mag-istorya, guys. Imagine na sa na mga podcast na isa lang host na isa lang ka host, pero mostly ang ilang style of podcast is teaching. Teaching or sharing stories. Sabagay. So okay ra, that works with only one kanang host. Mga business podcast, usually isa ra sila kay naga-teach sila sa imuha og kanang mga business lessons, business techniques, or kanang mga usapan na. Pero usually it's interview podcast man ang more popular type of podcast. Pero kami dili mi interview, more on discussions lang mi pop culture and society. And mo na nga nag-sidetrack na ta. Basta mo to ang nag-take advantage ko. Kato nga time nawadaan siya trabahoan ko, magsugod na tag-podcast screen. Kay dugay na ko gusto mag-podcast. So nagsugod mi, wala siya trabaho. Actually, katong na pa ko trabaho, nagsige na gina siya mind conditioning. Gusto ko mag-podcast. Nagsugod na gina siya mind conditioning. Ay, dugay kaayo na siya nag-mind conditioning. Kabalo baka, let me show you something pero later na. Ano man? Basta. Later na, okay. Basta, anya na, malingaw ko. Nya karon mo to nagsugod ta og podcasting sa akong pagkawala sa trabaho. Pero karon nga naa na ko'y trabaho pag-usab, guys. Congratulations to me. Say congratulations to her. Magsige lang gihapon ta og record sa podcast kay lain po kaayo. Dili pod pwede na. I-congratulate siya kay dili na siya mutano sa presyo pag mag-grocery. Basta kayo. Nakatawa ko sa inyong ingon, guys. Naulaw ko. Ayaw ka, wala. Kay katawanan kayo siya. Ano siya din gusto? Ang pinakakatawanan sa kung kay te, nag-downgrade na good me. Kasi downgrade. Among Nescafe Gold, Nescafe 3-in-1 na. Nag-3-in-1 namin. Pero sige lang. Nakatawa ko. Mabalik mag Nescafe Gold. Nakatawa ko kay gano ang iyang mga problem. Pero swerte gyapon mi, even though nga kanang nawadan siya trabaho and for a time katong na burnout pug ko, naglay low ko, pero nagyapon ko work. Yun sa mo maglay low.
Di na nako ignon. Dili na, Ma-reveal. it's a secret. Ma-reveal ang pagkalilo nako. Oh, ma-reveal. It's a secret. Oo. Pero kabalo ba mo nga gusto swerte gyapon mi kay naa mi providers. Oo, naami mga bana nga very responsible. Very, very, Yes. very. Thank you so much. Salamat. Salamat sa ato ang mga bana. Kalain po ninyo. Salamat. Dili mo provide. Ilan mo na. Anyway, karon. Mag-story karon. ba? Dili, wala pa ko nahuman. Ay, wapa din siya nahuman. Naglibog, di ba, sa una, katong nagapangita pa kog trabaho, naglibog ko. Naglibog siya. Unsa man, mag-manifest ko. Or mag-expect. Or, ay, wala pa ko kabalo. Nagsige pa kong ingon nga, kaya kaning trabaho ani, maako na gyud ni, kani, mao na gyud ni, ala, ganahan ko ani nga trabaho, wala, mao na gyud ni. Tapos, makadawat ko, sana, rejection email. Sakit kaayo sa heart. O niya, magkuha na pod ko, mag-expect na pod ko, hala kani, hala, gwapo gini ng trabaho, ganahan ko ani. O niya, makadawat na pod ko og rejection email. So, Right. ingon mag-manifest niya, nganong expectation is the root of all heartache. Nganong naga-manifest man ko karon nga madawat ko ani nga trabaho, nganong wala man lagi ko madawat. Dili man good. Okay, let me explain something to you. Lisod kayo i-explain kung unsa ang difference sa manifestation o expectation. May I help you? Lisod kayo siya i-explain mo to nangay kog tabang kay Copilot. Because I know the difference, I just can't explain it well. So nangay kog tabang. Ang manifestation is the process of intentionally attracting or creating a keyword, desired outcome through thoughts, emotions, beliefs, and actions. So, ang manifestation, it starts with desire or intention, and it involves a little bit of cult-like actions like visualization, affirmations, and emotional alignment. Often includes rituals or symbolic actions, scripting, writing, vision boards, requires belief before evidence. You act as if it's already yours. So, muna ang manifestation. Pakunin yung difference ha. Ang expectation mo ni siya. It's a belief or assumption that something will happen, often based on keyword logic, past experience, or entitlement. So, Entitlement. the traits. Ang traits sa expectation is it can be passive or unconscious, often shaped by external factors like social norms, promises, or patterns, doesn't always involve emotional or energetic alignment, and can lead to disappointment if unmet. I-shorten ako, sa akong pagkasabot, ang manifestation, guys, kay it comes from desire and you want it, and even though you are trying to achieve that, and kanang wala dili pa guni mo siya ma-achieve, you don't stop achieving it. Murag you don't stop manifesting it. Ang expectation, you expect something, right, that it will happen, but once it's not done, it's already done. Wala na gyud siya nahitabo. Una siya for example, Ariana Grande writes in a song lyrics, quote, "I get everything I want because I attract it just like magic." She's declaring her power to shape reality. So, muna ang manifestation. 'Di ba? Pero ang expectation is, Domingo karon, nagsabot mi ni Kringkay, nagsabot. The keyword is often based on external factors like katong promises or ato ang schedule. Nagsabot ta, Domingo karon nagsabot mi mag-recording. So, nag-expect ko nga muanhi ka. Kung wala ka ni ani karon, nasiguro ko'y disappointment na ma-feel. So, I hope I'm making sense. I can see the difference now. Like, expectation, I guess, is more solid. Yes, marag kanang kwan jud siya na ay linear kayo siya ba? Distinct. Kwan kayo siya kanang reality-based kay siya. Dili man sa ingon nga dili pud pwede reality ang manifestation, pero it's often outrageous wishes. Kanang feeling nimo, sige mo kog pisik og laway oy. Kanang feeling nimo kanang it's too dili man too, pero
the desire is far enough for you not to reach it right now, but it's possible to reach it eventually. Murag ana good. Murag ana ang feeling nako ang manifestation. So, ang mga manifestation, siguro lang, usually the keyword, you can also connect the keyword eventually. Kay, ang expectation, dili man siya pwede nga eventually. Oo, okay, may tabo man jud siya, and then it will either make you disappointed or not. Dili ni mo pwede gamito ng word na eventually when you're expecting something. Kay like I said, it's something solid. It's something that will happen based on mo lagi to past experiences. Nahitabo na sa una, mahitabo na po na pag-usab. Mao nang gina-expect nimo kabalo ka nga mahitabo og usab kay gisabutan ninyo or kintahay. Routine na jud na ninyo. Routine ninyo, ana. Nana ba? I hope I'm making sense. Pero let's talk about let's insert the topic manifestations sa pop culture. I noticed something. Sa kuha ra gyud ni gikan, guys. Naisip lang nako. Ikaw ang naka-notice. Na-notice nako kay napansin nako si Ariana Grande dagan kay siya kanta about manifestations of her life being successful, her money being a lot. Kanang dagan kay siya song na yung ana. Tapos si Britney napansin nako sa iyang mga songs na nagsikat, it's all about her kanang life nga luoy good. Luoy siya ang mga kanta luoy perminti, siya mga diba? kanta, Dagan luoy siya siya. kanta nga luoy. So actually, murag naisip na ko ba na, di ba manifestation, it can come in many ways. You can do it in many ways. You can write what you want. You can also do a vision board, which I always do. Naadyo ko'y vision board perminti. And I also write. I will show you something later, pero I also have a vision board. I also write what I desire, katong mga gusto na ko i-manifest. And you can also write them in lyrics. You can also create songs. Because kanang mo man ang gunay mo, murag giagi nimo, writing is making a song, right? Same lang sila. Same lang jud sila. So, kung unsay mong ginasulti perminti, it will eventually happen to you. Kung sige kag ingon nga, di na jud ko magkaasawa ba, dalaga na jud ko, dalaga na jud ko. Ana, sige kag anak sa imong sarili ba? Then, I believe that you are manifesting your future nga. Anak jud imong, maing anak jud ka in the future. I think. You think? Oh. So, the lesson I'm trying to give, even though I'm not an authority to give lessons. Pwede raman po ka mo kuan. Mahimo na kang life coach for today. Karon lang ha. Karon lang. Kaning limited edition ning episode. You have to be always kind to yourself in what you say and what you write and what you put out in the world. Kung sige kag ingon nga masakiton kay ko ba, mamatay na jud ko, or kanang lisuda sa kinabuhi, uy, wa jud mi sudan, pobrihan na mo, uy, ana ba? Kung sige kag ingana ba, sige kag sulti. Lahi po tong ginahuna-huna lang ha. Pero kung sige kag sulti, na ingana, mura kag nagahatag og kanang attraction sa world ba nga, mao jud na ang imong mao jud na, diha jud ka matugpa ba? Na ako'y nadunggan. I don't know anything about this person. Pero apparently, the author of the book called I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki. Apparently, the author of that book has passed away at 35. Ay? Unya? I don't know anything about this person. Mura lang na-connect. Nagsulat siya og libro saying, I want to die. Namatay gid siya. Oh, mo gani. Mo na akong ginaingon sa inyo ha, like, dili man ni sakwa, dili ni original idea na ko ha.
kailangan manifestation ingani. Daan na sa unang panahon pa na ginabuhat sa laing tao, guys. Naay film sa una or documentary called The Law of Attraction. One of our friends introduced it to us, si Van Louis, shout out. Gi-introduce niya na nga show sa amuan ni Naknak, sa amuan mag-asawa kay kaming duha mag-asawa, friend na mo na si Van. So mo na og napakoy katawanan nga story ana gi-manifest do niya yung asawa, pero later on that. Pero kana siya ang akong pasabot ba kay dili dapat ka sigig ingon og negative about sa imong sarili or sa imong pamilya. It's okay to think negative thoughts. Di man na malikayan, tao raman ta, guys. Oo. Tao raman ta. Naatay anxiety para sa kuha. Usahay makauna-una po kog negative baya. Ug dili kay ko grateful. Kaning nag-ingon ako ana sa una sa inyo. Dili kay ko pareha kay Sherina Balls ba na everything is perfect masking imperfect. Ana god. Pag makakita kog imperfection or problem on my way, mura kog mag-anxiety. Normal lang na siya, guys, kay lisod pod. Lisod po mo, sige na, nahalipay kita, masking na natin problema, or, di ba? Pero, you have to be kinder in the words you say about yourself or for your family, kay, it's like you're throwing energy, wala, kuha na ka ito, kanong kulto na kayo paminawon. Dili man ang kulto, it's just shaping your thinking. Kay sige kag ingon ana no niya, feeling nako gina-absorb, nagapaminaw ang kalibutan sa imuha. Kung sige kag ingon publiko, ang kalibutan nagapaminaw sa imong ginaingon. Tas mo ginabuhat gyud na niya sa imuha. Kay mo man na imong ginagawas na energy, ginabalik lang niya sa imuha. It's karmic response. Murag ana ba? Para sa ako lang ha. So mo na ako. Tuo mo. So mo na ako na-observe kang Britney. Balik ta kang Britney. Si Britney, guys, kung kabalo mo, naman siya mga kanta no nga, Lucky. Kabalo mo Lucky? Oo. Sample. Unsa nga lyrics She's so niya? lucky. Go. She's so lucky. Yeah. She's a star, but she cries in a lonely heart. Moto. Sa lyrics pa lang daan, guys, ni Britney diha. Cries in her lonely heart, thinking if there's nothing missing in her life, then why do these tears come at night? Oh, sige siya gilak daw. Oo. Mura siya og ginasulti na niya sa iyang song, no? And it turns out like that way, Jude. Kanang mura siya hantod miserable. Hantod karon no, hantod karon wala siya ginaundangan og kanang bad news. Sarili niya mga anak dili ganahan sa iya ha. Loy kaayo. Kay it's part of kuan naman jud pud kay sa papa man nagdako ang mga bata, so siguro dili malikayan na jud brainwashing na hitabo diha. Naagi na gyud. Oh, makabalo jud pero naa na jud na niya. Makahilak gyud na siya sa mga Instagram post. Mingaw na do kay siyang Jaden, gimingaw na do kay siyang Sean, dili daw niya makita ang mga bata ana. Murag sad kayo yung life ba? And I think because ang mga songs niya sa una ba, which still plays today, kay mo na kuan lang kanang karmic banter lang po na. She's putting that out in the world puts it back to her. Murag ana lang gud ang murag ana ang naitabo sa iya bali. So that explain ana ang kalibutan, you're giving me this energy, that's the kind of energy that you want, I'm giving it back to you. Oh, ingana. Tas dapat siya song na overprotected. Sample. Pangitaan niyo, I need time, love, joy, I need space. Unsa man ni? Ay kuan man na kanang gihonghong man ang part. I need time. Space. Ate sa lyrics of overprotected. Kabalo man ko. Of overprotected. Say title unsa ganing chorus ana? Ain't nobody telling me just what I wanna do. What I'm gonna do about my destiny. I'm so fed up of people telling me to be someone else but me. Ano siya? So, kay overprotected man gud daw siya. Di siya kalihok, di siya kaambot. Unsa iyang pasabot diha, daghan kay siya bawal na conservatorship. Gani siya, no?
Monto ang na-manifest gid sa iyahan na sulod gid siya conservatorship, guys. Na overprotected na hinuon gid siya. Oh, by law. By law jud, signed by a judge. Nasulod jud siya sa conservatorship. Dili siya kagunit sa iyang sariling kwarta, dili siya kagawas og balay, dili siya kagunit og social media accounts sa una tong napa siya sa conservatorship. Dili siya basta-basta kagawas, dili siya basta-basta kapapalit mag-shopping, kailangan ihatod sa iyang balay ang groceries ug unsa pa. Dagan kay og bawal sa iya, guys. So naggawas man siya nga kanta tung 2001. Bago lang ba siya nagawa sa conservatorship, no? Unsa ba to? Bago lang. After pandemic to, mga 2023? Ana. 2023, I guess. So, napo siya yung song na Toxic. Oh. Toxic. With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Ano siya? With the taste of your lips, I'm on a ride. Ana. You're toxic, I'm slipping under. Oh. This clearly fits the narrative of a passionate but harmful relationship. Being pulled into something destructive. Di na nako niingnon ning thrilling yet. Basta kay destructive. So another manifestation song. Another song that she puts out in the world and the world gives it back to her. Kay wala jud siya tarong na relationship. Kay gikan kang Justin, ato kang Kevin, Federline. Wala ta kabalo kay sa mga uyab si niya. Sam Pero, Asghari. oh, naato siya atong Sam Asghari na sus pod kayo og now. Oh, We don't trust them. Nangayo pa dito alimony. Ay, bagag na. Nangayo alimony pod to. Kay ex-husband ba ito niya? Basta, doy kay siya. Loy siya. Tapos na siya yung song na Rumors. Ang part sa lyrics ato kay, I don't know what I heard but I know that it's not true. The manifestation in that song, I think, is though never officially released, this track tackles gossip and misinformation, something Britney battled for years as tabloids twisted her narrative and fans fought to uncover the truth. Kay kabalo ba mo guys katong time sa iyang kasagsagan sa iyahang fame kay kuan kanang di gyud siya undangan og paparazzi. Oh, murag to the point na dili siya kalihok kung walay paparazzi. Na to the point nga muhilak na lang gud siya. Napaupaw na siya, guys. Nagpaupaw na siya tungod sa ka-fed up na niya ba sa kalibutan. Grabe luya po niya, oy. Correct. Tapos siya yung song A Piece of Me. Kabalo man tana, di ba? I miss bad media karma, another day, another drama. This lyric captures the relentless tabloid frenzy that followed her every move, often distorting her image. That's true. And fueling public judgment. That's true. Tinuod yun na ay kay karon dagan gyapon. Fans may ni Britney, no, pero tinuod jud nga dagan gyapog tao karon mo ingon na buang siya maskin ako makaingon jud ako makaingon medyo buang man jud siya and kanang ang public judgment na adyo dili jud mawala. So she put this out in the world, this song, and the world gives it back to her. 'Di ba? Tapos kani I'm not a girl, not yet a woman. Kabalo naman mo ani no. I'm not a girl. Dugay na po na niya nakanta. Not yet a woman. Ana. This line captures Britney's youth and adulthood. Tapos it really mirrors how she was treated legally and publicly. So the perception is she's old enough to work and perform but not trusted to make her own decisions. So murag gyapon gibutang katulagi katong gibutang siya sa conservatorship. She can perform, she can be a cash cow, but she can't hold her own money. She can't do anything without permission. Ana good. Sa paman. Moto ako mga example guys sa songs ni Britney nga tanaw nako gimanifest niya iyang life through her songs. So let's be mindful, no, kung artist pud ka, no, mindful pud kasi mong lyrics ginasulat ba. Kay basin manggod mo na mahimo siyang tinuod o basin jud. And napay isa karma ni siya. Karma. Si Justin Timberlake na siya song, di ba? Kabalo mo ana nga. Na siya song nga What Goes Around Comes Around katong 2006.
What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Di ba? Naman siya song na yung ana. Para sa ko, Justin Timberlake, ay basahin lang ako niya. Justin Timberlake wrote this song as a reflection on betrayal and karma. Kay gisulat ni niya para kang Britney Spears, di ba guys? Ka-remember mo, he accused Britney of cheating. So, nagimo siya ni nga song. Then, he also publicly criticized Britney in interviews, including one where he reportedly said she should stop drinking because she was a role model for young girls or young teenage girls. Diba? Tapos fast forward to June 2024 and Justin himself was arrested for driving under the influence in Sag Harbor, New York. Amo ning gitakil sa isa ka episode na mo sa una. Mao na tong katong this is gonna ruin the tour. Oh. What tour? The world tour. So, murag na karma siya. It's not manifestation per se, pero kung sige kag mo na kung gingon ka ganina, kung sige kag ingon nga publika or kanang luoy ka, si kagilak ana kanang unsa luoy magay kog kinabuhi oy, wala jud ni pag-asa akong kinabuhi kanang mga ana guno mga talk guys. You are not just there are two kinds of manifestation. There's a positive manifestation and a negative manifestation. So, when you're saying negative things about yourself, you're also manifesting negative things to you. Ano ba? Di ba? So, malahi ta. Oh. Karon, positive manifestation. Dapat dili ta mag-negative manifestation. Dili ta maghimog negative words about ourselves. When we talk about other people, about ourselves or our family, dili dapat about negative things. Na-adyo tayo negative things. We talk about it in private. Dapat positive. Oo. Kanang mga negative things inyo between your husband, between your children, kamo lang makabalo, kamo mag-istoryahan na i-solve ninyong issues. Pero when you're describing yourself to other people and your family to other people, ayaw nang negative. Ayaw nang ingana. 'Di ba? Pero pangit ko nga advisor kay dili lagi ko ingana guys. Nadyo ko parehas ra tao tanan. Natay ka nang ako na ko'y anxiety usay makaingon ko no, uy problemahan ni uy makaingana pug ko. Ako pod, so I need to learn this myself. What I'm telling you, no, I need to also learn it. So dapat when negative thoughts come creeping up, pugani mo. Yes. You have to fight it. You have to fight it. With yourself pod. When I want to fight negative things, I immediately think of the word grateful. Usa dapat akong ika-grateful, ana. Okay, that's a good idea. Okay, katong ka-shareable na ko na nakuha ng hala, uy, nag-brown out. Salamat, nag-brown out daw. Ngit do kay wala electric fan. Pero salamat nga no. Kay gitanaw niya ang stars sa gawas. Bright do kayo ang moon and stars. So, hala, kuyawa, ani. Uy, kuyaw kay siyag mindset ba? Nakaanang ko, wow. Wower. Never mag-negative. Nakaingon ko, wow. Ako kay, kanang, kutay no, kanang, sa mani, ang bills, dagan kayo, mga ana. Instead, no, ang akong i-switch dayon no si Sherwin na boss jud ako maisip. Ibutang na ko siya sa akong ibutang na ko siya sa akong brain. Bili pa ni nako ma-perfect na hack guys sa kanagay usahay nga ang negative thoughts nako mag-overtake gyud siya. Dili gyud siya ma-positive. Pero pag ma-overtake ni Sherwin na boss sa akong brain kana nice kayo kay alagi dagan may bills pero at least anong among balay komportable mi. Ana ba dili mi pareha sa uban nga katong wala jud na po naa sa plastic bag. Kana mga ana na thoughts ba? Oh, murag ba makuan ako kanang mas swerte gyapon mi. Ana ba? Pero lisod siya sa tinod lang ha. Lisod jud siya. Ako ang gina-practice po nako na karon na naman ko'y bagong trabaho no. Gina-practice po nako na what if dili ko kapasa sa training mga ana-ana. Pero ang ako ang i-fight gid nako sa ako ang sarili is makaya lagi nimo na nakaya nimo imong trabaho sa una, makaya nimo ni nga trabaho karon. Right. Out of all sa LinkedIn ako ni nakuha na trabaho, right? Out of all the hundreds of applicants that clicked to apply, makita man gud nimo how many people clicked to apply. Yeah. Out of all those hundreds of people that clicked to apply, ako ang nadawat. Right. So, be grateful. Yeah. I'm trying to be grateful. Kung mo gawas gani na mga negative thinking na, hala ka, oy, what if this doesn't work? What if I don't make it? I need to practice it myself. I have to switch my brain and say, you're gonna make it. Right. Si Sherwin Nables na lang.
ang imong ikwan. I-picture. Dapat na kay image man good. Lisod kayo mag-think og positive ka na. Wala good kay kanang anchor. Ako anchor karon kay si Sharina Boss. Pangitaon ako to nga anchor. Pag ma-anchor na puk diha. Landlock na mi. Landlock di na gyumi kalihok. Pag si Sharina Boss na kanang anak god. Pero let's talk about Ariana Grande. Si Ariana Grande guys, na notice lang po nako ni kani original idea na gyud ako ni. Napansin nako, na-compare lang nako hala si Britney no. Ay, kabalo ka ano, naisip na ko na. Kagahapon, nag-Britney Spears marathon ko. Britney Spears songs? Yes, nag-Britney Spears songs. Actually, wako na minaw, nagtanaw dyan kong music videos. Okay. Yan, napansin lang ako, ala, yung mga songs day, no? Kana maminaw ka karon luyag mga lyrics, oy. Luoy siyag mga songs. Luoy siyag mga songs. Kung hala, bantog din na yung anak siya, oy. Bantog yung ani yung life karon kay tanawa na gud iyang mga songs. Ano kung luoy kay mga lyrics ya. Naisip lang ako, lahi ra jud kay Ariana. Pero nasubraan po siya. Let's talk about that. Si Ariana, na siya song na manifestation tool jud. Just like magic. Katong 2020 na niya gi-release. Ganahan kay kuha nga kanta. Ano siya? Just like magic. I'm attractive. I get everything I want cause I attract it. Mao na nga kanta. Yes. Ano siya, if I want something, I put my middle finger to my thumb and then I snap it. Ano siya. So, isa lang doon niya ka-snap, makuha gid niya yung gusto. Kuyaw, dili gid siya ingon nga kanang subtle manifestation song or metaphoric. Dili. Manifest. Kuan yun siya, kanang straightforward. Maingon na ni mo halos delulu na gamay. Oo. Mo gimo gid niyang kanang manifestation song. Mo jud niyang manifestation song na pwede ninyo mahimong manifestation song pod. Balag di mo ganahan kay Ariana, pero successful ba ya si Ariana? Despite everything, she's now the star of a highly successful movie. And she's one of the top artists in the world. And speaking of successful, mutuomog sa dili. Nagid siya song ang title Successful. Di ay ba? Kuyo kay nag-lyrics, guys. Sa lyrics sana. It feels so good to be so young and beautiful. I'm so successful. Okay. I'm so successful. Ano pa? And it feels so good to be so young and have this fun and be successful. Okay. I'm so successful. Ano siya? Kuyawa po ni Kuyaw kanta. kayo siyang song. Layo ra kayo sa mga kanta ni Britney. Sa layo mga ra lyrics kayo. ni Britney Spears. Kuyaw kayo yung mga, di na-realize yun ako. Dili na ko na-realize kagahapon lang. Dagan kay manifestation song si Ariana. Kabalo na ko na sa una, pero na-compare lang na ko kagahapon lang. Nga, hala, ing ani si Britney kay ing ani iyang song, pero ing ani si Ariana kay ing ani iyang songs. Ana ba, murag ala na-connect na ko sila. Anak ko ba? Tapos, Charo di po mo kasabot, katong successful nga song. Grabe kayo to ka manifestation song pod. Murag, wala gani siya naga-desire. Murag, i-declare na niya nga mo siya na. That's me, successful. Wala siya ningon na, I wish to be successful. Gi-declare na jud niya daan. Na successful na siya. Wala siya nag-wishful thinking. Wala siya na-wishful thinking. It's a declaration na jud. Oo. Napay isa, 7 rings. Sikat kayo na, Sharo pod. Kadungog na ko. Nakadungog ko na nga kanta. I see it. I like it. I want it. I got it. I want it. I got it. Na. Mo gyud ang kanta. I want it. I got it. Gani no. I want it. I got it. Ano jud siya? Kanang napay isa. Ganahan kay ko nga kanta, God is a Woman ang title. Pero ang lyrics niya mo ni when you try to come for me, I keep on flourishing. Ano siya? Habang naday naga-bring down sa iyaha, habang naay nag-aaway sa iyaha, ginapangdaot siya or sa bara kanang gina-bring down jud siya. If you keep on coming for me, I keep on flourishing. Murag ang fertilizer niya ang mga haters. Oo. Murag you fuel my drive to become even more successful. Oo. Kuya siya. Na-amaze ko. I'm no fan of Ariana Grande, pero na-amaze ko sa imuhang revelation. Napon siya song, kani karaan nga song, katong 2016, Be Alright. Ano siya?
ay kuan lang straightforward lang yung lyrics. We're gonna be alright. Ana lang. Ana lang jud. We're gonna be alright. O katong No Tears Left to Cry 2018. Sikat man pud gamay kaning right now I'm in a state of mind. I wanna be in like all the time. I've heard of that song. Yes, Oo. yes. Right now I'm in a state of mind. I wanna be in like all the time. Ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. Ana. Okay, so kani nga kanta nahuman na daw siya sa iyang pain ug suffering. Human na nahurot na ang iyang tears. Yes. And she has to be empowered na. She's empowering herself. Yes. So, She's banguning from her problems. nagabanguning siya. Correct. Oo, Correct. oo. So makita na ninyo guys, she put those songs out to the world. Naiuban ato nga songs karaan. Naiuban ato bag-o. Pero sa unang pa na niya ginabuhat. Every album na siya positive or manifestation song. Tapos tanawa siya karon. 'Di ba? Murag dagani siya sa katong Wicked. One of the top grossing Hollywood films of 2020 what? I don't know. Basta 2020s. 2025. No. 2024? Oh. Basta, siya po ang one of the artists with the most downloads sa Spotify. Oh. Yes, correct. Oo. Pero nasubraan na po ni siya, guys. Si Ariana ng ano. Nasobraan. Nasubraan ni siya ang ano. Katong 2019, naani siya song Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Murag buang. Oo. Na siya song, ana. Kabalo ko sa kanta na lang ha. Break up with your girlfriend, yeah, 'cause I'm bored. You can hit it in the morning, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care. Ano siya? So basahon ako ha. Break up with your girlfriend 'cause I'm bored. You can hit it in the morning, Buang. like it's yours. I know it Buang. ain't right, but I don't care. Buang. Oh, dili man sa ingon nag-manifest dyan na niya, no? Pero buhat man na niya nga kanta, na-release naman na, nahitabo dyan na sa iya, ha? Diba? Kabalo naman tang tanan, na she stole a married man. A married man with a newborn baby. Oo. In the face of Ethan Slater. Slater? Oh. Oh. Mo na yung gilo, guys, natinood, highly publicized scandal na nangilog siya og married man. Pero apparently, mahilig pag yun daw siya mangilog og taken mens. Oh. So, Dugay na kay kanta, no? mhm. Kay siguro, gidedicate na niya sa iyahang target kaniadto. Kaniadto, oo. Oo. Mahilig daw na siya mag-take og married mens. Married mans. Diba? Kabalo naman tahan natong 2023, a news broke that Ariana Grande was dating Ethan Slater, her co-star in the Wicked film adaptation. 2023 pa di ang Wicked. Ay, mao ba? Dugay. Mao. Ethan Slater, SpongeBob. Ethan Slater was married to singer Lily J at the time. And then they were still together at the time. Tapos giilog ni Ariana Grande. Oo. So, mo na to siya, guys. Tama di ay. Speaking of Ariana Grande ba? Di ba nag-ingon ko nga pare-pareha og di ba nag-ingon ko nga pare-pareha og tingog yang song sa yang latest album? Oh, niingon ka na mention Eternal mo. Sunshine, oo. Nanapo ko'y theory. Original idea lang nako ni, guys. Oh, Sa kuha lagi ng brain gikan. Naisip lang ako ni. Oo. Kay fan man jud ko niya, no. Naggatanaw jud ko sa iyang mga sa iyang mga music videos ug kanang live. Na siya live on Vivo nga position sa album. Kanang album gi-live na niya sa YouTube. Katong na video nga nag-live siya. Makita ninyo dito na naga-play siya og MIDI nga keyboard. It's the first time that I've seen her nga na playing an instrument. Dili gyud na siya musician. She's an artist. She's a great vocalist, pero she's not heavily involved in the production. Maybe in the lyrics, she is actively
there. Pero sa production, sa beats, sa song, sa music, dili na siya active, ana guys. Na siya mga producers. In fact, producer niya at one point si Babyface, producer niya at one point si Pharrell. So, dili gid siya ang nagahimo og songs. Katong Positions na album, ang Positions na album guys is before na siya sa Eternal Sunshine. Right before? Right before jud. Katong Positions na album, nagplay siya og MIDI nga instrument didto. Nakatawa ko sa giingon ni Nathaniel Blanc. Oo. Ano siya? Kabalo na day ko mag keyboard ha, pisit-pisit. Ako himo sa kong next album, kikabalo naman ko. Mao na nga theory nako, feeling nako, mao nang ang iyang karon nga album kaning Eternal Sunshine, same halos mura siya same tanan og same songs tanan, murag same ang beat, same ang key, wa ko kasabot. Anong gani ko kay Kringkay, di ko ganahan. Niingon ko sa inyo sa podcast. Di ko ganahan kay murag pare-pareha ang sound sa song. Oh, na-mention ni mo na. Oo, yan ako nga basig siya'y nag-produce. Siya'y nag-produce sa music. Gi-confirm na ko kay Copilot. Anak ko, katawanan kay ko gi-chat kay Copilot ba? Kabalo ko, sige chatin mo kay Copilot. Kabalo ko. Tagnaon ako. Sige, tagna Ariana Grande's new album produced who? Dili. Dalang. Katawanan kay ko gi-chat. Ano ko, what's that album before Eternal Sunshine? Ano siya, Positions daw. Yan ako na. My theory is that during the Positions era, she discovered she can use MIDI instrument and have experimented with it because her live on Vivo Positions video, she's seen playing the MIDI instrument. So my theory is that she discovered she can produce her own songs. Hence, she did for the entire Eternal Sunshine album, and that's why it sounded the same. Did she produce those? Am I right? Ingana kung prompt kang Copilot. Kay balo baka. Giliding ni mo imuhang question kang Copilot. Mo ba? Basig Dili oy, nakakita siya Reddit links. I'm not alone. I'm not alone in my theory. Ana, so what are other people saying about Eternal Sunshine album? Pitchfork gave the album. Pitchfork is like a review site of artist, music, or magazine siya. Online magazine. I don't know what that is. Pitchfork gave the album a 7.2 out of 10, which many fans interpret as a polite, good but not groundbreaking score. And ang Variety, it's a tabloid yata. Variety review of the deluxe edition said the new tracks don't offer anything strikingly different and instead feel like a capstone to the original album's themes. And the fans on Reddit and pop forums have echoed my sentiment. Some say the album feels like one long song with similar tempos, vocal layering, and production echoes. Mo ang giingon jud. Oh. So feeling nako, nakatuon siya pislit-pislit atong MIDI instrument. Pagka-discover niya, sayon naman din ini. Siya naman din kini. Ako nahimo sa akong next song, next album. Umuto siya dyan naghimo sa next album. In fact, di ba yung ko sa inyo, dili siya heavily involved sa production sa una. Karon heavily na. 13 ang song sa Eternal Sunshine, 7 ato she co-produced. Ay, no, not co-produced. Entirely produced by herself. 7 ato. Then, the rest of the 13, ang 6, is co-produced. So, naagid siya. Nag-produce na jud siya og song. Bantog pare-pareha lang. Yes. Kay bago ra niya na-discover na, kay ba, manday ko mo-produce di ay. Gani, kabalo, manday ko mag-produce. Ako na lang magkuan. Anyway, mo lang to, nag-chismis lang ko sa inyo ha. Uy, na-comment si Nathaniel. Ano man? Ano siya, kumusta na kaya ang AC/DC na banda na nagkanta sa Highway to Hell? Si Ozzy Osbourne na, di ba? Mo ba? Si Ozzy Osbourne na, dili. I don't know. Kabagad ako Nathaniel Blanc. Co-pilot. AC/DC rock band. Dili man siguro. Dili man. Dili. And abi lang manggod nako nga si Ozzy Osbourne na
Sorry about it. Sorry about it. How many AC/DC members are still alive? Kaluoy po, doy. Wala man. Anyway, balik ta sa manifestation. Ah. I want to share something with you. Si Helen Hadsell. Who's that? She was dubbed the contest queen in the United States. She was known for winning hundreds of contests and sweepstakes, including cars, appliances, vacations, and even a house. Sana all. Method! What's her method of winning? Manifestation, guys. She used visualization, affirmations, and belief, what she called the name it and claim it game, to manifest wins. She wrote a book called The Name It and Claim It Game, and she believed that aligning your thoughts and emotions with your desires could attract them into reality, a practical application of the law of attraction. Sa iyahang book, guys, naghatag siya step-by-step instruction kung saan pag-manifest. Nihatag siya method. It's called the SPEC method. It's select it, project it, expect it, then collect it. So, muna yung method para ma-manifest doon mo imong gusto. First, you select it. So, choose exactly what you want to win or manifest. Be specific. Brand, color, features, clarity is key. So, isulat or ipicturean na lang yun mo imong gusto para specific jud. Pero lain man na kung picturean gini mo kung specific nimo kay mahimo siyang expectation, which is gonna hurt if you don't get it. Ha? Kay mahimo man na expectation kung picturean gid nimo kung No. sa imong gusto. No. Expectation is from a pattern or from logic or from plans. Okay. It's like, I want to be a criminal behavioral analyst. It's very specific. Right? Mm. So, it's not an expectation. It's a manifestation. Because you want to be. So, you're gonna have to manifest it. You're not on your way there. You're just manifesting it for now. Kailangan pa na ako practice kay dili gihapon ako. Naagihapon yung mga times na makalilibog ang Ginakuan niya, difference sa expectation ug manifestation. Gina-doubt niya ang visual board. Kanang visual board, Specific pud kayo mi ana. mao ba? Oh, ang sakyan ng ganyan no. Same sakbran gani akong ibutang na wallpaper. Mao ba? Oo. Project it. Visualize yourself already having it. Use all senses. Sight, see yourself using the item, sound, hear the environment around it, touch, feel the textures, emotion, feel the joy and excitement. She did this daily, especially after entering a contest. Letter E, expect it. Believe it's already yours. No doubt, no hesitation. She treated the win as inevitable. Oh, doy ba? Collect it. Receive the prize with gratitude and confidence. She often said, I wonder how long it'll take for them to tell me I won. Hello. Kuan man na, oy, dilulu naman ang levels. How can she be delulu when she actually won these things? Fully furnished house, multiple cars, first class trip to Venice. She won it through a sweepstakes. Kanang first class trip to Venice. Kuyawa Trip ko to danay. Paris for her birthday. Furniture and appliances, cameras and electronics, bicycles, cash prizes and gift cards, books and educational kits. She won those things. She won those things that I mentioned. How can she be delusional? She unlocked something, that's for sure. She unlocked something. She unlocked a method that she herself is a master in executing it. No, I don't know because kung it's borderline dilulu namang good kung pero siya it worked for her, okay? It works for her. Pero kung katong mga mobasa sa iyahang libro, Why not? Wala may mawala, Jude, actually. the Actually, expectation is the root of all heartache. but the expectation stops when it's already kanang disappointed you. Pero ang manifestation mang good gring, it never stops until you get it. So there's no Okay. expectation. Wala siya
ma-end magud na expectation. Ma-end magud siya kay na-disappoint na gani ka no. There's an end to it. Oo, kay na-disappoint naman ka, so na-end na. Pero ang manifestation, as long as you don't have it, you're still manifesting it. Okay. Okay. Oo. Mura ko katong TV, naingon na ako sa podcast na wala. TV nga. Katong sa Christmas party nila, na Christmas party silang company. Oo. Nya ang grand prize sa ilang company kay katong dako nga TV. Let's say 56-inch TV or something. Gimanifest niya oy. Ang ilang sala gilimpyuhan niya. Gitrapuhan na niya ang TV rack. Gitanggal niya mga picture frame. Iyahan ang gisukat kay ay tanggalon ko ning picture frame kay dili na masigo kung naan na tong TV. Mo ba? Oo. Gisukat-sukat niya iyang gidangaw-dangaw. Gidangaw-dangaw niya ang TV kung masigo ba silang TV rack. Oo. Ing ana jud, tas gibidyohan siya sa iyang office mate nga gina-announce na ang winner sa grand prize. Sige siya ana-ana. Siya ana-ana nagtalikod siya siya ana-ana. Nagsisya gunit-gunit, delusional jud siya kring. Mo gani no. Mura siya nag-imagine na nagunit na sa TV, nag-ana na siya daan. Nag-ana na siya daan kanang mura gihagnan niyang TV. Gi-announce siyang pangalan sa grand prize. Kuya mo po na oy. Nadaog niyang TV. Kuya mo po na siya na-unlock. Na siya na-unlock na method gyud. Kay dilulo naman na nga levels na Why not be Delulu? Why not be Delulu if you can have something you want? Okay. I'm not gonna argue with people na kanang that looks like Delulu pero makuha man po nila lang gusto. If it works, don't knock it if it works. Si Ariana gani Delulu kayong kanta. Gani no? I want it. I got it. I want it. I got it. Black card is my business card. If it my receipts be looking like phone numbers. If it ain't money, then wrong number. Ay, mo ba? O gani! Delulu kayong mga lyrics. They are like that. Ing ana ang mga tao nga na-unlock na, human na. Na-unlock na nila kring ang method. So, kailangan mo unlock po ta kay para pwede na ta magdelulu. Feeling na ko wala pa kayo ta na-unlock mo, gani mag-practice na ta. O sige, I'm practicing. Mag-unlock ta. Ang ikaw na sikag doubt mo, delulu naman na. Delulu naman na. Oh, you haven't unlocked it. No, I haven't. Because you're doubting it. No, I haven't. Mo gani. No, I'm just going slow because, again, expectation is the root of all heartache. I'm trying not to get heartbroken, okay? But I am manifesting. I am practicing, okay? Expectation ends when you're disappointed. It ends there. But manifestation never ends until you get it. That's when you know you have manifested it. I want it. I got it. I want it. So, mo lang to guys. Taasa sa mga episode ni uy. Okay raman na. Mara to. Oo. Unta na mo natunan. Yeah. Kung naamoy isa ng mga stories ba, kung naapon mo gusto i-share sa amo, just go to our website, diliniadvice.com. Fill in the form or post a story to our Facebook group, Dili Ni Advice. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is daog. Daog. Okay. Daog in English is win or victory. Actually, akong plano nga Biz Academy is manifestation. Wala siya'y Bisaya translation. There's no word for it. We don't know. We don't know, and co-pilot doesn't know. So if you know, share it with us. So daog na lang akong gingon. Daog, it means win in English. It's a verb or noun depending on the usage. So, for example, mo ko gusto ko mo daog sa loto. It's a verb. But na ako'y daog ato nga contest. Akong nadaog ato kay Mike. Kanang JBL Mike. So, naakay daog. Naakay daog, it's a noun. Pwede po siya noun. Noun siya dito. Noun siya ang time. Oo. Mudaog will win. Ni daog is a past tense or won. Then pagdaog or the act of winning. Pwede po kadaogan. Lain pa minawon. Ang daog in a noun sense is prize. Prize mo na siya. It's a noun. Yes. Pagdaog, the act of winning, also a noun.
And different from daog Right. on its own. Nya mo Right. to. Vote in the poll! Oh. Naga-manifest pod ba ka? Same ta. Manifester pod ko. Karon pa ko magsugod. Di ko mo to, ana. Mo na ang mga options. Pag-comment mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!